بگشتی آرمانجا سردان اردوغان دهت عراق و هرم کردستان تنه بخوازید یان ده بددجی ممکنه پشتی و درباسی چه قناقه که ببن پیوندی جهجای صدقی زیلان پارێزەر و چاودێری سیاسی جه آماده پرسم هجای صدقی گلک بخیر هاتیه کردستان 24 پاشی 11 سالان سردان سر کمار ترکیه و که سر کمار جبو عراق و هرم کردستان هین چاوه دنرخینن چه پیامه که بخوراتینه یان دست کفتک Yani ziyaret Erdoğan Serokkomarê Türkiye du majar giring heye yek giredayê meseleyê PKK û meseleyê alî Türkiye meseleyê asayişê ew meseleyê din meseleyê iqtisadiye hem Bağda hem zî Herêmê Kurdistanê alaqedar e daha ziyade Herêmê Kurdistanê daha nîz e cîran e petrola Kürdistan em karin bêjin yani her çi qas dibêjin petrola Iraqê hunzanin Kerkûksî Kürdistan axa Kürdistan e yani daha ziyade zaten bajarê Herêmê Kurdistanê Bakur zî petrol têde heye yani Samsurê bigirin Diyarbekirê Sêrtê Batmanê heta Şirnaxê heta Wanê wan derazî wan salê dawî daha ziyade Türkiye petrolek Türkiye'de derdikın sedi not zaten Herêmê Kurdistanê Bakur e Türkiye alî iktisadi muhtacı Herêmê Kurdistanê Başûr e Kurdistana azad e hatta em karin bêjin rojavazê têda petrola Kurdistan her sê parça Türkiye bê petrola Kurdistanê bê Kurdistanê nikare iktisada xwe rast bikin yani hem tekili 20 sal zêdetir iqtidara AKP Herêmê Kurdistanê ticareta wan hatiye astekî baş bilin ew meseleyê rê diçi serî naçi serî ew nexuyaye sê heb rê ana altı berê yek hunzanın alî Suudî heta İsraîlê rêkê heta Hindistanê dibêjin yek zî işte Basra'ya hatta Bağda'ya hatta Herêmê Kürdistan ve Herêmê Bakur zî derbas dibin. Yani nikarin Kürdistan bypass bikin caran dibêjin aha ji xwe xala aveya hêjayê zîlan yani Iraq dixwazitin ev xeta ku derbas dibîtin hema hindik bed ji Herêma Kurdistanê derbas dibît lê xasta Herêma Kurdistanê مساحه زیادتر جوه خطا حریری ریا حریری کو درباز بیتن آخا کردستان الخو بگریتن برایات شرط و مرج گنجاینه کو عراق بهتا سرخط و بدل کردستان ایدی افریات چه ببیت ام اویا بیجن یعنی مگو کرکک بگره حتی شنگالی اوج آخا کردستان یک ای دویمین عالی دن باکورز کردستان دیسا مجبور حتی جزیره حتی میردین حتی کی داری درباز به حتی نوسیبینی اوزی حتی Antep گش آخا کردستانیه yani mümkün nine bikarbe Kürdan o آخا Kürdistan'ı bypass bikin çava bypass dikin yani mecburun Türkiye ali iktisadi ali siyasi lehev bikin yani peymaneki baş hem jiboy Kürdan hem jiboy wan hem Herêmê Kürdistanê istifade bike bê Herêmê Kürdistanê erênên mêze neke Türkiye naçı serî zaten rekabeta İran û Türkiye zî pir xort yani giring e û mesele İran sabote bike vê projeyê neke ew zî nexuyaye yani girêdayê hêzê İranî İran dixwaze vê projeyê sabote bike بله آنکو پشک پشکینه هر کس لگوری منفعت و برجواندی خوب هجای زیلان سردان افجار اردوغان جبو عراق و هرم کردستان جو سردان پیشیتر گلک جدایه برای اردوغان گلک بهستر بو جناب هواجی زانیتن افجار هل بجارتن وندا کریه بویه هزا دویم بویش کستنا خو ممکنه نرمیتیک هبه در حق ریکفتنان و پرسا کرد بگشتی لباکوور کردستان و حتی روجاواجی و چاره سرکنا و پرسید گل باشور کردستان او مسئله وسا yani Kürt Bakur Herêmê Kurdistan hükümete Herêmê Kurdistan hatta ana neyartiya Türkiye neyartiya hükümete Erdoğan nekiriye galatiye Erdoğan buya hem beri wan galati amzi itiraz
هاته یک غلطی مزن چیه رفراندومی دا روشا ترکیه او دیسا اردوغان حکومت اردوغان بو روشا وان غلط بو yani Kerkük هیزی که به آلیکاری ایرانی حشد شعبی هیزن تاری وان yani آخا کردستانی آنا وان درا داگر کنم هنزانن شنگالو مسئله عفرینی بگره حتی کرکوکه او روشا ترکیه روشا کی باش نه دیسا حریم کردستان جبوی مصلحت گلی کردستان جبوی مصلحت حریم کردستانی çünkü mecburi heven yani Türkiye muhtaç Kürdistan'a azade Kürdistan'a azazi ali iktisadi ali din beli muhtaç heven yani cirani heven gerek lehev bikin başa اف لحاف کرن ممکنه دکی جان چارچوبه دابیتن کو ضرر و زیان نگهی تا کردن پارچه اندین کردستانی یان برانگ که دی ام بخارن بجن چاره سر یک باجه بو پرسا کرد لباکور کردستان همجی آشتی یک بله روجاوای کردستانی yani hükümete Türkiye خاصتا hükümete Erdoğan neyartiya rojavazi dest berdin neyartiya Kürde Bakur zinekin neyartiya doza Kürdistan nekin Kürdistan hakkı Kurdane azadbuna Kürdistan'ı tü tengasi jiboy Türkiye tüneye Bakuri Kürdistan zi eğer statüyü viki hebe evzi hunduru Türkiye'de ana çava Harimi Kürdistan ve Irak ser peymaneki kanuni esası lehev kirine Kürdi Türkiye'zi Bakurzi karın statü yanzi bir şeklekidin lehev bikin. Yani Emeviya zanın yani 40 milyon Kürt ve harimida tüne nabe Kürdistan tüne nabe durre heye ya reye şer khudineke ya zriye aştiyane. Hejay sıdqi ziyan ve deri tiştekete nav dilê min dixwazim bêjim weke Kurdek pêşî her tişt. Gelek cara rexna dihêne kirin li Kurdên Bakurê Kurdistanê cenabê hewa jî dibêjîtin zêdetirî 40 milyon Kurdan li Bakurê Kurdistanê Tirkiye hene her yek li ser ciyê xwe bêje ehem nemumkin e ev pirse nehête çareserkirin. Dibêjin Kurdên Bakurê Kurdistanê jî herçi qas rêz û hirmeta min bû xebata wan heta roja ev rûke heye eva bi dest hatî jî dîsa ji derencamê xebat û berdewamiya xebatê wan e lêkolînên wan e nerawestiyana wan e lê dîsa jî bi awayekê cidî nehatine pêş bi awayekê cidî desthilat neçar nekiriye ku pirsa wan çareser bike mafên wan yên bingehîn bide. Aya tu çi dibêjî li ser? Yani her çuqas kemasi hebe eymegişane yani serkeftize hebe milleta Kurd hevra u serkefti dest kıstına. Yani ana tengasiya Şengali, tengasiya Kerkük'ü, tengasiya Meye eymegişane, tengasiya Afrin'i eymegişane, tengasiya Bakuri Kürdistan'ı seraser Kürdi Türkiye'zi çar parti Kürdistan hatta diaspora megişan alakadardıkın. Em biri hevir, em yek milletin راست دولت ایران و دولت ترکیه خودی هیزه فقط حق وقتی معروف مافدار به ملت کی ملت کرد مافدار به وی هیزتر کستونه yani جبوی که ام سر حقینه تشته که ام داخواز دکن حق میه ام خورتن انشالله روشا دنیازی yani şansa ki bedeme بين الملل سيستم كي هي او عادل ننا هنزانن ملتي يكبوي بقرا حتى دولة مزن انا تشين روس امريكا حتى انا كردان را ما في وان نغوتي اري نيفجو انا مسألة عراق دا دنكلم دا كرد دفاقتو آزاد بون روجاوای دا نيفجو آزادية كي دست قستنا ان شاء الله ام ne ki hemveri yani Türkiye evya jiboy xuzi fırsandeki bibine yani Kürdistan beri zihebu vakta Osmani da zihebu bir şekle ki lehev kiribu 7 sale inkar hene imha hene jenosit hene Halepçe bigrin enfali bigrin hatta Dersimi hatta Zilani yani İruşunda bir şekle ki medeni lehev kirin havceye هجای زیلان جناب هواجی دزانیتن جباشور کردستان هرتم دستک جبو کردن ما هر سه پارچه اندین کردستان هاتیه درش کرن و اف در بوی پناگه که آرام موان
حاشا هل نگیر اف پرس بتایبتی جناب سرک بارزانی دوین اف برای دوا که چاوا پیشتر رول و دست هبویا ده راگهاندنا پیواجو آشتی و چاره سریه ده و جاره چاوا دکاریتن رول بگیریتن بتایبتی دبیجن اردوغان جینیتک هیا پیشی کو اف جاره دست حالات بجه بهلیتن و پرسه چاره سر بکد با آوای که دستوری و یاسایی او مسألة زلالة يعني حريم كردستان ما جو حتى أنا نيارتيا تركيا نكريا نيارتيا حكومتها تركيا نكريا فقط ما في قد باريس أو ما في مية أم جرك بباريس أي ديامين يعني أم دبيجن باكي كذي برا نيارتيا تركيا نكى إيروشوندا بريز غلط مدديد هيك إيروشوندا نكى تركيا زي تعدا بارتي سياسي سياسة كردان نكى برا أوزي حريمي كو آلي دست قسطنا برا إدارة بكن بشكل كي جوهرتن قانوني أساسي تركيا تشيبه رژیما ترکیه سر انکار کردن کردستان کردان آوا بوده اویا وگر یعنی تشته که ترکیه بکه گاوه که باویجه هیا گاوه که ام کرد باکوری باویجن هیا ام هفر سر حق و حقیقتی ام لهب بکن هجای صدقی زیلان پارێزەر و چاودێری سیاسی ژە ئامادەی گەلەک سپاس بووتە هێژای زیلان